Gajing tiar ulap ba naduk kemit sinengkong haduk ke step sini baar kalak tak jur ya ki yeng ki sembat kilenti singkin hakasnong umper har berni hari boy district. Hakani ke jingjala sakhi ya ke school Saint Jude Higher Secondary School berni hat kabala syong halor ke kabala rung syaduk ki kamra kelas kat haduk banhap aino da ka syuti ya ki kena school. Kumjuk ki babon ki yeng ki sembat kilenti singkin kila sakhi ya kene ke juk ke jing syak tak ha ke baka kala yok bandrung syaki ying kisam bat prislei lut ya kilinti kisingkin. Kibakum kini ki jingja shlei ki dei ki bajuan ja manla usnem ha ka por liur bajur slap. Bat ka daw hi la keno baka dei na mar ka jingbom don ya kinala ki babiang ha shilinter jong ka surok ba NH6 Hariboy district. La ban kedo bana keliang UMLA ke jirang constituency uba sostene sotun ula ajing rap sya ke school kenang ban la ban pen bahaya kinala Henry namar ke jingjur slap palat mentau snemru kala haban mat biang ya ke juk ke jike kumjuk kani ke jing shlei kala beteng ban ketak jur ya kani ke snong bat bu jing shibon ya ki paj ba nong shong snong pintu bagiannya pak ladirus sama watan kena babana watan kena Oh,